Napoleon Bonaparte, vladao od 1799. do 1815. Najveći je vojskovođa i državnik u istoriji. Francuska je u vreme njegove vladavine postala carevina, a njegova moć u velikoj meri zasniva se na uspesima velike armije, vojske koju je on značajno unapredio i na čim je uspesima Francuska uspela da značajno proširi granice svoje države i naročito je velika armija bila uspešna u operacijama koje su vođene na kopnu. Dakle, kopnena je vojska u pitanju. Napoleonov dolazak na vlast, naime u situaciji kada je Francuska bila opterećena nemirima, direktorijum poziva Napoleona kao istaknutog i iskusnog vojskovođa da smiri Francusku. Prije toga Napoleon se istakao u nekoliko značajnih pobeda kao komandant francuske vojske. Poziv ga je dočekao kada je pokušao da zauzme Egipat i pretvori ga u francusku koloniju, ali ovaj poduhvat mu nije uspeo. Dakle, on na poziv direktorijuma dolazi u Francusku i novembra 1799. godine izvršio je državni udar i uzima vlast. Tada je ukinut direktorijum i stvoreno je konzulstvo koje su činila 3 člana i Napoleon je bio na čelu. Uskoro Napoleon se proglašava doživotnim konzulom. On dakle uzurpira ovu svoju poziciju. Napoleonov uspon došao je na vlast državnim udarom, bio je posvećen ratovima. Dakle, rekla sam već da je, zahvaljujući uspesima svoje vojske, značajno proširio granice države, o tome ćemo nešto kasnije. Napoleon se posvetio i uređenju francuske države. Osnovao je nacionalnu banku, univerzitet, gradio puteve, modernizovao državnu upravu i vojsku. Ono što je obeležilo Napoleonov uspon jeste i građanski zakonik koji se još naziva Napoleonov kodeks koji je donet 1804. godine. Ovim kodeksom, to je stvari zbornik zakona, garantovana je jednakost građana pred zakonom, sloboda vere, pravo privatne svojine, dakle načela za koje se zalagala i francuska revolucija, negde su kroz Napoleonov kodeks potvrđena. Godine 1804. Svoj uspon Napoleon je negde zaokružio krunisanjem za cara. Tu postoji jedna interesantna anegdota da prilikom krunisanja je on praktično uzeo krunu iz ruku pape i sam sebi stavio na glavu, time je hteo u stvari da pokaže svoju moć i nadređenost papi. Ono po čemu je Napoleonovo doba naročito poznato i što je zapravo obeležje Napoleonovog doba jesu njegovi ratovi i osvajanja. Već smo rekli da je glavna snaga Napoleonove vojske bila na kopnu. Njegova vojska je negde nazvana nepobediva armija. Glavni neprijatelji Francuske bili su Velika Britanija, Austrija, Pruska i Rusija i one su više puta pokušale da udruže snage kako bi pobedile Napoleonovu vojsku i zaustavile Napoleonovo jačanje. Ove velike sile su sa podozrenjem i strahom gledale Napoleonov uspeh i neumitno jačanje i širenje granica Francuske.
Napoleonove pobede 1805. je kopnena bitka kod Austerlica, kada je savladana koalicija koju su činili Pruska, Austro-Ugarska i Rusija, Habsburška monarhija i Rusija. 1806. uspeh u bici kod Jene, 1807. uspeh u bici kod Fridlanda. Napoleon je 1805. godine doživeo poraz u pomorskoj bici kod Trafalgara, kada ga je pobedio sjajni britanski admiral Nelson. Dakle, ova bitka je dokazala da Napoleonova vojska se nije najbolje snalazila u bitkama na moru, tako da Francuska nije imala dovoljno jaku flotu da se suprotstavi Britaniji, koja je bila neprikosnovena na moru. Jedan pogled na ovu mapu. Dakle, narančastom bojom je Francusko carstvo, to su oblasti kojima je neposredno Napoleon vladao. Nešto svetlije zelena boja su obeležene su zavisne države i ova siva boja su francuski saveznici. Kada pogledamo kartu Evrope, osim Velike Britanije, veliko prostranstvo zapadne Evrope je bilo na neki način potčinjeno Napoleonu, tako da je njegov uticaj i značaj izuzetno veliki, a takođe preko njegovih uspeha u ratovima i osvajanjima su se širile i ideje francuske revolucije. Kada je negde zaokružio osvajanja u zapadnoj Evropi, Napoleon je poželeo da se konačno obračuna sa Rusijom. On u proleće 1812. kreće u pohod na Rusiju i tom prilikom je okupio izuzetno veliki broj vojnika, 700.000 ljudi je krenulo u rat protiv Rusije. Ruska odbrana je primenjivala taktiku spaljene zemlje. Dakle, izbegavao se otvoreni sukob sa francuskom nepobedivom vojskom, već se ruska vojska i narod pre povlačenja spaljivao hranu i eventualno skloništa gde bi francuska vojska mogla da se nahrani i skloni, tako da je velika prostranstva ova vojska prelazila praktično bez značajnijih zaustavljanja. Cilj je bio da se francuska vojska što više iscrpi i da bi bio lakše da se savlada. Jedina bitka desila se kod Borodina, to je selo predgrađe Moskve. Napoleon je pobedio u ovoj bitci, ulazi u Moskvu koja je takođe opustošena i iz nje se povukao i vojska i narod. Ruski car odbija da se preda. Tu je Napoleonovu vojsku sačeka i početak zime, vojska je iscrpljena, gladna, veliki broj žrtava je podnela već do tada i Napoleon odlučuje da svoju vojsku povuče iz Rusije. Francusku vojsku pri povlačenju napadaju ruske trupe pod komandom generala Kutuzova. Napoleonov pohod na Rusiju završio se bez uspeha, ali uz velike ljudske žrtve. Prema nekim procenama stradalo je od 470 do 530.000 ljudi. Ogroman broj. Ovo su neke scene iz Napoleonovog pohoda na Rusiju. Kada se vratio u Francusku, Napoleona je sačekalo neprijatno iskustvo, neprijatno iznenađenje. Savez su sklopila Austrija, Rusija, Britanija, Pruska
Već sledeće godine, 1813. Napoleon je pretrpeo poraz u bitci kod Lajpciga. Ova bitka je nazvana Bitka naroda. 1814. on je proteran na ostrvo Elbu, a septembra 1814. sazvan je kongres u Beču sa ciljem da se u oblastima koje je Napoleon osvojio, a sada poražen, vrate u ruke starog režima i da je neophodno da se uspostavi ravnoteža snaga u Evropi kako bi se očuvao mir. Napoleon je uspeo da se spasi sa Elbe i da pobegne. Imao je dosta pristalica u Francuskoj, u Parizu i on uspeva da se domogne vlasti i tada započinje vladavina od 100 dana, tako se zvala. Međutim, koalicija protiv Napoleona organizuje novi napad na njega. 1815. Napoleon pretrpeo konačni poraz u bici kod Waterloo u Belgiji. Tada je prognan na ostrvo Svetu Jelenu u Atlantskom okeanu, gde je umro 1821. godine. Što se tiče Bečkog kongresa, on je nastavio sa radom 1815. posle pobede nad Napoleonom. Neke od odluka kongresa jeste da se Francuskoj oduzmu teritorije koje je Napoleon osvojio. Habsburška monarhija, Pruska i Rusija su proširile svoje teritorije na osnovu tih teritorija sa kojih je Francuska proterana, a Velika Britanija je stekla nove kolonije. U svim zemljama je na vlast vraćen takozvani stari režim, vraćene su dakle stare dinastije koje su vladale ovim oblastima pre Napoleonovih osvajanja. Ono što možemo negde zaključiti iz ovog predavanja jeste da su Napoleonovi ratovi omogućili da se ideje francuske revolucije prošire u Evropi. I feudalni odnosi i apsolutizam su uzdrmani u celoj Evropi. Dakle, Napoleonovi ratovi su ideje francuske revolucije, dakle sloboda, bratstvo, jednakost, pravda, uspeli da motivišu narod Evrope da se protiv svojih apsolutista pobune, organizuju revolucije, da ukinu feudalne odnose i da krenu put modernizacije, da se krene putem modernizacije Evrope i stvaranja demokratskog društva. Toliko.